Nya kini number 10. Oh, it takes to make a quarrel sound man. And the one in the wrong is the one who does the most talking. Oh, kung sa Bisaya pa na kinanglan daw og duha ka tawo ba nga mag-away. Nya kisa tong sad-an mo toy kusog bugot-bot. Oh, naklaro na ninyo nga ang 1 to 9 para gito sa asawa. Nya kini number 10 gihimuan lang tag isa. Oh, ato na sakto na siya. Kay hilo man ta. Kung kisa tong kusog bugot-bot, kisa mo toy sad-an, no? Ripay na tanan. Oo na siya technique para magmalipayon ang pamilya. Nya kini number 10. Oh, it takes to make a quarrel sound man. And the one in the wrong is the one who does the